Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Urmattu cemaat, Allah Ta'alam ibadatlarımızı kabul kılsın. Mana oroza ayları getdi. Oroza ayı getken siyaqtı bizden ömürübüzde getet urmattu bir tuğandar. Bardığız bul dünyada ar biribizden oyubuzda 80, 90, 100 yıl yaşayım dep atabız. Biroq Allah Ta'ala kança ömür berdi. Bul Allah'ın taqdirında, Allah'ın жазып koygan taqdirında bul nerseler. Urmattu bir tuğandar, orozadan çıkkandan keyin bardığız yaxşı niyet kılalı. Orozalarda günölerden juulduk, Allah Ta'alaga jakındadık. Duabız kabul bolgon insan boldum, Kudayga süykümdүү boldum, kançalagan ibadatlardı kıldım. Uşul uçurlarda menin dualarım kabul bolo turgan insanmın dep, mından keyin de oşonda ulantalı. Daima alımdarыбыз aytat, biz ahiretти көздөй жол жүргөн жолоочубуз. Жолоочуга daima janında azık bolo turgандай ele, bizge de ahiret jolçuluğuna dagı azık gerek. Alık azık emne bolat degende en birinci daima Allah Ta'ala'nı zikir kıluu birinci azık, ekinci azık koşo jolda kayrat kıluu ekinci azık deptir. Emi zikir kıluu dese bardığız tesbih tartıp zikir kılgandı düşünöbüz. Tuğra bulda zikir daima tilderimiz zikir menen ımdalışıp turgan özünçö bir bul baktılуулuk. Biroq oşonun janında en zikirlerden baş emne dese zikirlerden en çokusu uşul eken. Daima ar bir işte Allah'tan bolat. Uşunu Allah kıldırdı. Bir iyilikке jetkende Allah jardan berdi. Bir nerse bolu adamlar seni uğa başlaganda Allah uğuzup atat. Üy bilöңdө baldarың bilimdүү болгондо Allah Taala kıldırdı. Rızkı taap kelgeningde Allah berip atat degen түшүнүк eç vakıttan esiңden çıkmasın deyt. Uşul түшүнүк emnege jetkeret degende jüröktü tınçtandırat degen eken. Jüröktü tınçtandırat. Allah Taala'nın dininde kadamыңды uşul түшүнүктөр bekem kılat deptir. Urmattu bir tuğandar daima emne bolsa dagı Allah'dan boldu. Allah gana beret, Allah alat degen nerseni jürögübüzgө ornotolu. Bolboso kaçan pende özüne tayanıp ketkende urmattu bir tuğan. Özüne tayanıp ketkende Allah Taala berekelerdi alat eken. Tarıhты karap көрө turgan bolsok, Paygambarыбыздын uçuru boldu, sahabalardın uçurulары boldu. Andayın gelatat ele mına Arap elderi sahabalardın tukumu bolgon. Bir uçurullarda bularga da uşunday sezim, dep Arap öydö dey turgan uçurullarda bulardan da başkalarga nusrat alıp berilgen. Alda men dey başlaganda andan da alıp başkaga berilet eken. Oşon üçün kayсы kimibиz bolbosun bizdin kolubuzda ming degen adam imanга kelip atsa dagычı bul özübüzdü sespeyli bardığı Allah'dan dep. İnneke la tahdi men ahbab walakinnallaha yahdi men yasha dep Paygambarыбыз uşu imansız adamlardan içinde Abu Talib bilesler. Paygambarыбызды 40 yıl korkogon. Oşa kişini ayvay jakşı göröt ele. Ölüp atkan uçurda Paygambar sallallahu aleyhi ve sellem uşintip çırpınıp canına turalbay. O abake bir jol la ilahe illallah dep koyçu. Kalganım men moynum alayın dep ar beri çırpınıp basıp kalganda uşul ayat düşkön. Ey Muhammed sen süygon kişige iman sala albaysın. Men süygon kişige men iman beremin degen. Bardığına açık, kanday iyilikке jetpeyli Allah Taala'dan bolsun, bolup atat degen түшүнүк zikirlerden en çokusu eken. Eger biz ahiret jolçuluğubuzda çarçap kalbaylı, jolda jığılıp kalbaylı, jolda barat turup kufrlukka tayıp ketpeyli, jolda barat turup şaytandın jetegine düşüp albaylı desek, uşu түшүнүктү esibizden çıkarbaylı. Allah Taala'dan jardam suraylı. Allah'ım özüňe bolgon zikirdi bardyk nerse özüňden bolat degen түшүнүктү eç vakıtda menin gödönümden çıkarba, eç vakıtda menim jürögümden çıkarba şuga jardam ber dep bardygыбыз dua kılalı urmattu bir tuğandar. Azır aytılıngan gep bar, kiçine mülkö bolup kalsak meniki dünya kor bolup gördüңүzдөр. Kiçine men kıyındığıman taptım, kıyındığıman kımbat maşina aydap jüröm, kıyındığıman uşunday men el sözüm ugup atat degen sezimler büyüt barыбызга kirip ketet. İnsanbız. Bir oşondoy uçurullarda geçe maga bir savak bergen, bir mınday ele dinden kabarı jok bir biznesmen balaken, жаңы tanışıp, dindi jakşı görüp, gelip turgan akıldı söylesöňöz köp kitap okuan akıldı bala. Ketip baratıp aytat, Vayke men tangalam kança жылдан beri bizneste jüröm. Uşunça Allah Taala uşunça köp bayılık berdi.
бирок ошол учурда бир да жолу мен кылдым деп айткан жокмун дейт. Динден алыс эле бала, көрдүңүзбү? Мага динден алыс киши сабак берип атат. Карасаңыз, кетип баратып кээ бирөө айтат, азыр жерлерди алам, зданияларды салам дейт. Кээ бир учурда жана 49 жыл деп алганда, сен кызыл китеп жазат деп айта беришет дейт. Бирок мен ушундай жүрөгүмдө ушу нерсе жашайт. Мен кызыл китеп жасатып алып дүнүйөнү бүт алсам деле ал жер меники болуп калбайт. Акырып алып мен жердики болом го дейт. Жерге мен кирем го дейт. Жер эч качан адамдыкы болбойт. Адам жердики болот дейт. А жер Алла Тааланыкы дейт. Урматтуу бир туугандар, ушундай түшүнүп ар бирибиздин жүрөгүбүздү багы аралап кирсин. Урматтуу бир туугандар, бардыгыбызга бекем иман берсин. Дайыма зикирдин үстүндө жүрүштү Кудайым насип кылсын. Ак жолунан адаштырбасын. Өмүрүбүздүн кыска экенин эч убакыт эсибизден чыгарбасын. Өмүрүбүздү пайдаланып бардыгыбыз ахиретке баргандачы ушундай бир сүйүнүп туруп жаннатка кирип кетишти Кудайым насип кылсын. Дүнүйөдө, урматтуу бир тууган, дүнүйөдө түрмөң дагы азап эмес. Ушуну ишенип койгула. Дагы башка азап эмес. Дүнүйөдө түрүлөй туруп адамдардан бөлүнүп калган азап. Карасаңыз, Кудай ошону башка жаратпасын. Ар бирибизди адамдын бетин карай албай калган күнөөлөрдү кылдыртпасын Алла Тааладан. Дайыма жалынып жалбаралы. Кудайым адамдын арасына баса албай калган абалдан Кудай ташта деп. Эчтекеге жетпей турсаң да адам аралап турган, адам менен сүйлөшүп тургандан өткөн байлык жок. Адамга адам керек, урматтуу бир туугандар. Бардыгыбыз ошон үчүн жакшы дуаларды кылалы. Кудайым жакшылыкка жанаштырып, жамандыктан алыс кылсын. Пайгамбарыбыз эмне жакшылык тилеген болсо, бардыгын бизге насип кылсын. Пайгамбарыбыз эмне жамандыктан сакташын тилеген болсо, Алла Таала ошо жамандыктардан бизди да сактаган болсун. Амин. Бирахметке. Ya Allah.